niyo mpamvu turi mu ijambo rivuga ngo Imana igutabarire naho bidashoboka. Muri icyo gihe nicyo gihe uhereye igihe natangiriye kukwizerera. Nanone twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Iki ni cya kiganiro cyacu cya buri munsi, ikiganiro gifise intego ivuga ngo haracyari igihe cyo gutabagwa. Nanone twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, turasoma igice cya 17, dusome n'umurongo wa 12. Umurongo wa 12 uratubwira ngo nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushi rw'agafu shigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo subire mu nzu nkivugire n'umwana wanje ngo tukarye twipfire. Iri ni ijambo ry'Imana. Reka nongere mbahe kaze mu kiganiro cyacu, ikiganiro gifise intego ivuga ngo haracyari igihe cyo gutabagwa. Tugiye kuganira muri iri jambo, ni jambo duhaye intego, twahaye intego ivuga ngo Imana igutabarire naho bidashoboka. Mbere yuko tuganira mu ijambo, reka mbanze nshimire abantu tubana mu biganiro byacu uko bukeye uko bwije. Imana ibaha umugisha kubona mukurikirana ibiganiro byacu, biradushimisha mbese bitwongera intege zo gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nawe ari ubwa mbere winjiye kuri iyi channel yacu, akaba ari ubwa mbere uri gukurikirana bino biganiro, reka tugusabe ukore subscribe kugira ngo uko bukeye uko bwije mu gihe tuzahora dushiraho ikiganiro uzahora ukibona mu ba mbere. Ntimwibagirwe kwandika comment hasi kugira ngo tumenye yuko ibiganiro tuba turimo turaganira bibashimisha, mbetse munasharingize video muzirungikira abandi kugira ngo dufatikanye ubu butumwa bwiza bwo kwamamaza ubwami bw'Imana muri iyi si Imana yaduhaye. Ahasigaye Uwiteka abagirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana muri kino gitabo cya mbere cy'Abami. Dusoma inkuru imwe y'umugabo niyo tugiye kuganiraho. Muri iki gitabo turi buganire ku bantu bane. Turi kubonamo umwami Ahabu, mbetse harimo n'umugore wiwe Yezebeli, hakabonekamo umuhanuzi yari ariho muri icyo gihe ariwe bita Eliya, mbetse tugiye kubonamo n'umupfakazi w'Izerifati atavuzwe izina, bene umwana wiwe atabashijwe kumenyekana izina rye. Iki cyari igihe kimwe muri cya gihe Eliya Imana yamuhagurutsa, ikamuhagurutsa kuza guhanurira ibwami, mbetse muri uko guhanura agahanura ibikomeye akoresheje ipfuhe ry'umurimo yari afite. Agategeka imvura guhagarara imyaka 3 n'amezi 6. Twese turabizi icyo gihe nicyo gihe umwami kazi Yezebeli yahagurutse aravuga ngo uwo muntu yavuze amagambo nkayo akaba agiye guteza ibyago mu gihugu, mu munshakire ndamwice. Muri icyo gihe Eliya amaze kumenya amakuru, nicyo gihe mu mutima yagize ubwoba, yibagirwa ibitangaza yari amaze gukora. Umutima uramubwira ngo nta kindi gisigaye, hunga. Eliya arahunga, turi bukoresha ubunyarutsi. Muri uko guhunga agera ku kagezi Kereti arahaba. Amaze kuhaba haba igihe kirekire, ibikona bimuzanira imitsima n'inyama, akiniwera amazi yo kuri ako kagezi. Muri icyo gihe akagezi karakama, Eliya biba ngombwa akafata urugendo akajya Zerifati. Mbere yuko tuvuga ku byabereye Zerifati n'uburyo Imana yatabaye ikora igitangaza Zerifati, twagira tubanze tugaruke inyuma gake turebe ese Yezebeli ninde, cyane iyi Mana Yezebeli yasenga bita Bayali ni Imana ki? Icyo twamenya nuko Yezebeli yari asanzwe ari umukobwa w'umwami w'Abasidoni.
kandi iyi mana iyi Bayali ya Yezebeli niyo mana nkuru yari hagarariye ibindi bigirwamana abantu b'i Sidoni basenga. Iki cyafatwa nk'ikigirwamana cyangwa muri bo bakayifata nk'imana nkuru yarahagarariye izindi mana. Iyo dusoma Bibiliya hari aho dusoma tukabona bari kuvuga ngo Bayali, hari n'ahandi dusoma tukabona bamwe baravuga ngo Bayali ya Yezebeli. Bigaragara ngo izi Bayali zari zitandukanye, hari Bayali zisanzwe hakaba na Bayali ya Yezebeli, hari icyo kigirwamana cyari gihagarariye ibindi bigirwamana by'i Sidoni. Nababwiye ngo tugiye kuganira ku ijambo rifise intego ivuga ngo Imana igutabarire naho bidashoboka. Imana mu bubasha bwayo cyangwa mu mbaraga zayo itegeka Eliya mu guhunga, ahunze uyu mwamikazi Yezebeli yari we mugore wa Ahabu. Ahabu yarayoboye muri Isirayeli. Imana imutegeka kahungira hitwa kwa sebukwe. Byari byoroshye ko Eliya agera muri iki gihugu cy'Abasidoni, yamara kuhagera Yezebeli agatuma intumwa akavuga ngo uwo mugabo uhungiye muri icyo gihugu mumumfatire. Byari byoroshye kumufata, ndetse byari byoroshye no kumugirira nabi, kuko aho yari ahungiye kwa se wa Yezebeli. Niwe yarahayoboye. Bigaragara ngo basaza bo bari bakomeye, barumuna we bari bakomeye muri icyo gihugu. Byari byoroshye, ariko Imana ibwira Eliya ngo kugira ngo agaragaze imbaraga zanjye, nkwereke ko ntabarira naho bidashoboka, hungira mu gihugu cy'abasi bawe, haba ariho nzagukiriza, abantu bose bazamenye ko ndi Imana ntabara, nkatabarira n'ahadashoboka. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru cyane. Muri icyo gihe, mu gihe Eliya yashika i Zarefati, hari mu gihe byari bikomeye cyane, hari mu gihe cy'inzara, hari mu gihe umuntu wese yasengaga yipfuza urupfu akarubura, hari mu gihe umuntu yipfuza ubutabazi akabubura, hari mu gihe ata muntu ugikunda uwe, umumama ntiyari agikunda umwana, umugabo ntiyari agikunda umugore we. Cyari igihe umuntu wese ari kwiyitaho yikunda, kuko cyari igihe gikomeye cy'inzara. Ni muri icyo gihe Eliya yashitse i Zarefati, asangaho umupfakazi, ngamusanga ku irembo ry'igisagara ari gutoragura udukwi. Muri uko kumusangaho, Eliya aravuga ngo birashoboka ko ubutabazi bwanjye bwakwinjirira muri uyu mupfakazi. Bibiliya atubwira ngo aramuhamagara, aramubwira ngo ese wabasha kuma ku mazi yo kunywa? Umupfakazi aramubwira ati niba ari amazi yo ngira ndayaguhe, amazi n'ubundi ntacari bukumarire, amazi n'uya warakwica, amazi n'uyapfa ntari bugutabare, amazi n'uyu umuntu ashonje akanywa amazi amujya mu nda. Aramubwira ati reka ngo utabare nguha amazi, wende yagufasha gupfa ugakira imibabaro y'inzara. Ariko n'uyu mupfakazi ntiyarazi ugutabara kw'Imana. Niyo mpamvu turi mu ijambo rivuga ngo Imana igutabarire naho bidashoboka. Muri icyo gihe, nicyo gihe Imana yagaragaje imbaraga, igaragaza ububasha bukomeye. Eliya aramubwira ati ntuma amazi yo kunywa gusa, ahubwo nzanira n'utwo kurya. Umupfakazi aramusubiza ngo ntacyo mfite nkurahiye uguhoraho k'Uwiteka Imana ukorera, uretse agafu gake n'utuvuta tw'uturanguzwa, ubundi gutoragura udukwi tubiri ngende twivugire, nimara kutuvuga ndatujye n'umwana wanjye, nimara kutujya twikingirane mu nzu, nitumara kwikingirana twipfire, abantu bazumva agahumuro kabi, turi guhumura nabi tunuka, bamenye ngo twarapfuye twishwe n'inzara. Eliya amubwira ijambo rizima, aramubwira ngo witinya, bikore nk'uko nkubwiye, Uwiteka ari bugutabare. Haleluya. Nkuzaniye ijambo uyu munsi ry'ihumure rikubwira ngo Uwiteka gutabarire naho bidashoboka. Nubwo ubona uri mu bibazo bikomeye, nubwo ubona ibibazo by'inzara ari byinshi, nubwo ubona ikibazo cy'ubukene kikugarije, nubwo ubona ikibazo cy'ubushomeri kikugarije, nubwo ubona ikibazo cy'ubugwayi kikugarije, ukaba warabuze n'amafaranga yo kwivuza, ariko nkuzaniye ijambo ry'ihumure rikubwira ngo Uwiteka gutabarire naho bidashoboka. Uri kureba imbere n'inyuma ukabona atabutabazi, uri kureba mu muryango ugahishaka ugutabara ukamubura, uri kureba ku mugabo bikanga kagutabara, uri kureba kuri sowa bikanga kagutabara, uri kwiyambaza ibihugu bikomeye bikananirwa kugutabara, ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Uwiteka gutabarire naho bidashoboka. Aho uri murabona utabasha gutabarirwa, niho Uwiteka abasha kunyura akagutabarira. Haleluya.
Uwiteka kugirire neza agutabarire naho bidashoboka. Birashoboka ukaba uri mu bitaro ukaba urwaye mbetse urembye cyane, washatse ayo kwishyura imiti warayabuze, bakubwiye ngo tuzagupfungira muri bino bitaro ntuzabisohokamo, ariko ndakubwiye muri iyi saha niba uri muri kino kiganiro nimugoroba cyangwa ukaba murakireba ari mu gitondo cyangwa ukaba uri murakireba ari ku manywa, ndakuzaniye ijambo rikubwira ngo hamagara Uwiteka gutabarire naho bidashoboka. Aho uri murareba bidashoboka ko Imana yagutabarira, aho nibasha kunyura ikagutabarira. Urimo urabona ibijyo ufise ari byo uyu munsi, ukabona tutazabona icyo ugaburira abana, ariko Imana ifise imbaraga zo kunyura muri ibyo bijyo urimo urareba wagiye uyu munsi cyo gapfa igakora igitangaza inyuze muri ibyo bijyo bicufise. Imana inyure muri ibyo cyufise, Imana inyure mu kazi ufise kene cyane kize ushobora kubukora ukabukorera nk'ibihumbi 10 mu kwezi cyangwa ukabutena bibona, ariko Imana inyure muri ibyo bice igutabarire mu kuko Imana ibasha gutabarira aho bidashoboka. Reka Imana igutabarira aho bidashoboka, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteye kurengera. Tugiye gusenga Imana muri rino jambo kugira ngo dusengere buri muntu wese, Imana imutabarira aho bidashoboka. Muri ibyo bibazo ufise Imana igutabariremo. Muri ako kazi uri murakora ka buri munsi, ugacuruza ku wa mbere ugahomba, wagira ngo uragerageje ku wa kabiri ugahomba, ugacuruza ivoka zigahomba, wagira ngo uranguye inyanya zikabora, wagira ngo uranguye ibirayi bikabora, wagira ngo ucuruza iduka bikanka, wagira ngo ushinze resitora bikabora, ababijya bikabora bikagaga bigapfa ubusa. Ngira nkubwire ngo ako kazi usigaye urimo urakora muri uyu mwanya, reka dusenge Imana igutabarira aho nyene, Imana igutabarira aho bidashoboka. Aho uri murabona ugiye gupfa, Imana ihanyure hagutabarire ubone kugira neza ko Uwiteka. Imana ibaho umugisha cyane, mwakoze kwihangana, reka Uwiteka bagire neza. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, wasanze umupfakazi Izerifata ari gutoragura udukwi, uramubwira ngo ubikore nk'uko mbigutegetse ubone gukomera kwanje. Reka usange bano bantu aho bari bababaye, reka urebe uyu mupapa byacyanze yabuze icyerekezo, mbese ageze no kuri revo yo gutura urugo rw'uwo agata umudamu we agata abana biwe akomoka akiruka kuko atabasha kubareberera. Reka umusange muri kuno kwiheba n'aka gahinda afise, umugirire neza, umwiteho, umurengere, umutabarire aho bidashoboka, umutabarire ahabona ko ibintu byakomeye, uzuhanyura umutabare kandi umugirire neza. Reka Mana wongere ugenderera abantu abari mu bitaro babuze imiti, abari mu bitaro batagira icyo kwishyura, ubatabarire muri ivyo bitaro. Sinzi ngo uzanyura mu yihe nzira, ariko inzira yose uzanyuramo ni wowe uyizi, uyinyure mu batabare kandi ubarengere. Reka ugende ugenderera abamama babuze uruvyaro, ubatabarire aho bidashoboka ubahe uruvyaro, nubwo abaganga bababwiye ngo ntibazavyara, we igende ubasange aho bari wabwire ngo kuvyara birashoboka, ubatabarire aho bidashoboka. Genderera buri muntu wese, umutabare kandi urengere ubwoko bwawe kugira babone uko bagukorera baguwe neza. Tubisenze tubishimane ku bwawe Yesu, amen. Uwiteka bagirire neza, akomeza batabare. Niba wafashijwe n'iyi video cyangwa muri iri jambo twarimo tuganiraho, twandikire muri comment utubwire uko wafashijwe, kandi mukorera like, musharingize video muzigeze ku bandi bantu kugira dufatikanye kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Imana izabagirira neza. Asante sana, Mungu awabariki sana. Uhereye igihe twagendaniye mwami